Gicigo kia umbunge gia Kiambaa nikio kia mbere kwanjia mbunge cia matura-ini. Ahaririria a mubango uyu makiendekithia ciikaro icio cihuthikage hari muingi kuheana mawoni mao handu ha ciikaro iria cietagio cia muingi makiuga ihuthikaga kiuteti. Public participation turenda replace wo few na gutigana kona kiruta kiu. Public participation turenda ikorwo niyo irikoragwo bunge mashinani tondu bunge mashinani ni kiru kirathiruka ward ciothe na guthiruka Kiambaa ward ciothe. Bunge ici cia matura cibangitwo undu ati muingi kuma matura-ini urirutaga mendekithia nake karani wa bunge ino akandika mendekithia mauna kumaneana kuri atongoria aria mathuritwo kurugamirira muingi. Aturende kuri hana tari mbego twahanda nigetha kundu guothe ri makorwo mena bunge mashinani nigetha riri matigetegerere muno ati mbunge wao kana MC wao utwara maundu mao tondu rimwe ni makwa mena mawira manene muno magothoreka mawatho ma Kenya no magoka haha thini wa bunge mashinani makaheana mathina mao directly. Kuringana na Okiao Mutata, bunge ici ni njitikirie kiwatho na muingi ungicihuthira wega mugambo wao no uiguo. Sasa kama serikali inakuja area kama hii na mjadiliana wenyewe, mara mingi mnapata watu hawachangi, hawana lolote la kuchangia. So forum kama hizi zinatengeneza watu kuwa tayari kuengage na serikali na kujitawala. Na unajua katika katiba ya Kenya tuna ile inaitwa representative democracy ambayo tunapata kwenye serikali, na kuna direct democracy ambayo wananchi wenyewe wanatakana wajipangie mambo yao. So hapa ni forum muhimu sana ya direct democracy. Ciikaro ici cikiyukio ni muingi ugiciringithania na iria cietagio ni ateti cire cia kuongania mawoni ma andu iguru ria maundu matiganite. The Robe group ya andu aria athomu na andu aria matari athomu tukiona no nginya tucemanie thini wa forum tutige kunegena kana kuguthiururuka tukioyaga tugithia social media. Tucemanie niguo tuhote ku articulate mathina mau tukandika maundu mau tugathi kuri andu aria mabatairio gukorwo mena undu ucio. Ni mubango utanyitwo gutheremio kuri icigo ciothe cia umbunge muingi ugitanya mendekithia mao ni marirutithagio wira ni atongoria aria mathuritwo. Handu-ini ha Inooro TV kuma gicigo-ini kia umbunge gia Kiambaa kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Kuuga wa Kariuki. Ya kukuza mzigo ulikuwa na contentious